kumsang ni somni paruk jun thakhan US state shanga tu tenge tihhlum ni le kan en le dona jun thakhan mi pahni tihhlum an ni tihhlum ni tura an poi khoi chu engele an ma ni hi tu tenge an ni an thi dona enge an soya enge an hnuhnung ber ti te kan thlir ho le ang Florida State atangin Dusty Ray Spencer kumsang kha jakwa somriat panga khan Dusty hian in rong noi na athok thina he na hi anun thak tu ani ta hialani Karen Spencer in rong noi tura chhorani a heta in tong hi anni in ngai zong chawin Karen inen hian an in nei ta hiala masi an in nei atanga kum thumna chuan an in kara thato lo kumsang kha jakwa somkwa pakhat December thla chuan Karen Spencer hian in thena du thu so in le kha alata a Dusty ero alom lo takset kuta thak hiala domestic violence wanga manani tan ina chung po in Dusty hian annu Karen hi lati thabar chunzom zelin thu athona azalen huna aron tha tur thu shil heti chung hian Karen hi Dusty a hian atang tlat a hlo wange Dusty an aril ru a ne in athunun ne lutuk wange aladu ve shim wang korta Karen hian Dusty hi holiday laya achwa adil sakya nia ti chuan Dusty po holiday thlen ma dewa ron chhuaka chol an mang dun ta chol azowa January nili kumsang khat chakwa sumkwa pahni ani anni pahni hi annu pa hian an inhial le ta fak maya thunun theilovin an inhial heti la hian Dusty hian thir la in Karen luwa a vota pop mai an thomaringin tharum matel ta si Karen fapa rol thar ron galvatin anu ron chan hi matuma aron chela Karen hi damdo ina shwai vatani anua amai munsom pakhata thuyani hemi nu hian Dusty ro kalbawa heti lai hian kut in thlakna domestic violence chungchanga malatu an lo mang lova khati khop khan soisa in ama pon tha atum thu te lo thon to ma se Dusty hi manani lova Karen ven him na tur malak a lo bok kar ni aliama January ni som pariat kumsang kha chakwa somkwa pahni ani thil a thlengta Dusty hi Karen ni ina ron kalin tum pakhat aneya tha atum abathleng hi a omti midangin an shelo in hnunglama Karen ni ber chu a fapa rol thar Timothy le a uite nen an lo oma engma soilovin Dusty hian brick la in Karen ni luwa awachu ta pop mai leya thlungal top adota thil thleng hi he thil thlenga ngai thak shom lai berani Karen ni fapa Timothy a cheve vata rifle la in a pashon Dusty akap ton ma se akap fu thalo akap le don ma se a hun lo lutuk asilaya tang tlat an uilian lo te in Karen ni ven tumin Dusty lo beve a ma se Dusty hian lo pet popin an uite hi om ru atliak hialani tu man Karen an chan theilo ti sha in chemte aken chu Dusty hian a phor le a Karen ni chu vit ta vak mai a vit hlum der mai Dusty hi tlan bo ngal vatin Timothy po mang angle chi a ina oma anu tha anilai a moni police an ron thlen hian Karen alo thito a mushi em mai chu an uite hi Karen ni om thisen tam taka lo thu in alo venga kalsan po alo du lovani lalote ya Timothy alo oma leya tlut topina chapa a rifle po kuta alo la kengreng anu chan himnan tual tha hial atoma ma se a hlotling lo mai ani ni nuwa Dusty hi pok kantia abirulai manani a he keisian Florida a domestic violence law khau le zwala kengko turin nurna siam na sa a police den indi du da le kut in thak an mit nge ya an mu ma chu apoi khoi tu te man thei ani lo ti dan po hli ngalani baka police den
kutlak tuar tu te ama sabera anda toanga poikhoi tu te tan chung po rei tak ni to turin ma an langal keren hi mei chefing fel tak lo tling tak fa pathum te ta na nu that tak ani athi nu hian an state an khwa North Carolina a shwai ni in athana po apasal Dusty Spencer atanga aming nei Karen Spencer ti a Spencer lai hi pai ngalani he KC Arab thak em awang hian kumsang khat chakwa somkwa pahnia Dusty Ray Spencer hi thi turati ani ma se midang ang thau khan tihhlum ani ma in akara kumtam takatlale appeal wangte case review wangte le thil dang wangte ni chuan Spencer po hian dedrowa kumsom thum pali lai athi ni tura lo ngaka atopa chon Florida Governor Ron DeSantis athi ni tura siam ta juni somni panga kumsang ni somni paruka athi ang Dusty Spencer po juni somni panga chuan jing dar nga le chan via athawa kumsom sari palilai alo ni to ani thitura ama anbot sei na vela thatakina omzela dar soma spiritual advisor in rondlo chhun dar som pahnia a eitur hnuhnung athanga a eitur hnuhnung athlante chu pizza fries le milkshake te anni atopa tlai dar nga ania athina turuma shwaya ni ta amuwa akutle akian phuar a aiwelai an siam fela a spiritual advisor ron luta abula aron thu chiwani ma in thu soidu hnuhnung anei le nei lo zo ani Dusty Spencer hian a soichan kati palani in chung kwa in min ngai dam ro ati kereni chungte soina ni chuan ikut ro puya ka tharau ka hlani karun hodon lalpa karun hodon amen atini asoizawa thina chu chiwlu chan ngalani athok aron diklo chawa ma sere lote acheto lo jiwani atanga minute somvel daruk le minute soma athi thu puanani Florida State atangin Andrew Lookhart Reaction to the sentence today. What does that mean? I'll be back. He case Florida State a case lungchiat thak ngai thak she berte jingami ani he poi khoina rap thak hi kan shiat thiam theinan a poi khoi tu pa ber hi kan shiat chian photanga ya aming chu Andrew Richard Lookhart ani kumsang kha chakwa somsari pathuma Pennsylvania a alopianga anau pan lai hun hi she takina manga aron selen na bawruak chukut in thak na in hauna bawruak ti tele nu u nau ti atanga pong swala to na te po oma kumsang kha chakwa somkwa tir chawa khan Andrew hi abawruak tonin arilru ahong na sat awangin mental health clinic te chuan main youth center abika enkol na amamo hial thusoin enkol turin an rona heril rulam enkol na muna hian engemo chen chu om tange ya mase heta po hian aril rulam buai le diklawa wangin buaina nei na sale he youth center atanga achwa nu hian Lookhart hian in saklam na athok chawa kum engemo za thokin Jacksonville Florida nun thar tan turina inson poya khoi ma kum ni vela Andrew Lookhart hian bialnu nein an cheng dun ta he an ina hian no te thlariat mi Jillian a cheng ve a bialnu fanuani an cheng dun ma se in hau an nga ema buaina an nga ani ma se tum khachule hetia an in nial hi akal thuitama ma Andrew Lookhart hian no te poisoilo Juliani te chu kuthlakin anak ru atitliaka amit pahni ahliam na hle athluak thlengin athilo chawani note hian khwa amuto don lo le ngal rap thak takani chon aduta thleng hi a oi lo zok Andrew hi thiam lo chantir ni in ama poin a thiam lo na po ma se note hliam kharap thlak hle ma se court hian a shem na lawani probation in a tan tir po ni lo nakina chon he case thutluk na hian na sat takadem ala hlo do na ni abik takin adot lea Andrew poi khoi na rap thak lu tuka wang hian kumsang kha chakwa sumkwa paruka Andrew hian bial nu thara nei le a bial nu hi Misty ru ani Misty hi fa no pangte pani nei ani kumni mi Ashley le Gabriel Hanso thangami te Misty hian Andrew hun kal to hi engma ashelo note dang na sataka asoi sakwanga thiam lo chang to ti
a shelawa Jacksonville Florida a ina alo chen tir ve maya ina hian Misty pale apate tepo an cheng ve ani Andrew hi mi that tak angalangin Misty fa tepo du takin dwa takin a enkol thin tuman Andrew hi a thalo zongin an mulo thil thleng tur an shelo mia wani February ni somni panga kumsang kha chakwa somkwa paruk tlai lam darnga velborani a Misty le Andrew te hi an chuak an ron ho a Misty hian afanu uzok Ashley ruma muturin a shwai luta afanu hidam thalava muthil tira tum don ani afanu te jok Gabriel thlanga mi le Andrew te chu an omdun ve thunga room danga minute engemoza chu engki mapa nga ya Misty point afanu nui vel ri te po lo shia Andrew an fiam vela ma sele Misty in afanu uzok amutir na ruma Andrew hiron lut thutin thinrim mel tekin diaper ron la a Gabriel hi thlaka ngai di in a chuak le ngal reilo te ya diaper chu thlaka tuma anua soidan chuan no te kha alo chen na salutuka a thinarim tan ta ni a thinrim hi a in thunun zawlo ani ang no te hi kuta thlak ta a kut thlak na hi anasa ti a shiat anua a thi pha tareng boka no te thlanga melek laka a chet tan hi a oi omlo zok hialani a lo kin that takin an oma reilo te ya a diaper thlak tura lo chevel chuan a thin tirimin a that ta hialania heti level hian Misty point afanu alo muthil tir fel chi a reilo te ya in kota car in start ria shia a tukvera tangin enwata ama car ani abial pa Andrew Luke Hartan alo khala atlan ngal engma soilovin atlan top makati hle a Misty hi afanu te jok Gabriel omna ruma kalwata ma se amutalo minute somthum vel nuwa phone call adunga Andrew alo ni in mi dora tangin ron gola aron soidan chuan mi pakhat ina aron lut ru a Gabriel kharon la a pickup truck a atlan chia a katuma katlan ve ngalama se kaman man lovani aron ti a police call turin aron shil bok phone da a ina ero aron kir to lo thunei tu te chunau te bozong injection villain kalkwal tara mase investigation chan tira tangin detective te hian Andrew thusoya hian rin hlelna an nei to a reilo te ya ama herin hlel ani chho hunaliam zelarin lo lam taka Andrew hi Florida Highway Patrol Officer in bula akalai mu ani a chet vel dana arin hlel om hle a he patrol officer hian vamanin thunei tu te shil ngala heti level tho hian Misty lir thei Andrew an akhal chhuwa kha kong sira lo om topinan mu a kara tum an om lo mase he karan mu na bulvel ramte zong hi an zong vakano te mu nge yan tum Andrew hi zo na po zo anina in attorney te lo chuan engma soidu lo mase he te handcuff ani lai te hian a phun sep sepa a diaper khatlak lo ngai lo se o ti te soi investigators te hian thil ni dan an la shelo na in Andrew omdan le a phun pa a thil soi vel te hian amma an ril hel na ti zwala kidnap ti vel po kha a om an ring lo ta hial anua Andrew hi detective bula atong chuak tu ta lawa mase Misty bula asoi ang chia kha soi mi pakhat aron luta note kha akitna paniati a phatalo ni in a soi detective te hian an oi lo hetia an komlai hian note Gabriel thalak te ama anda a Andrew hian Gabriel thalak hi angai theilo anam sona ka endu lo te ati mase ama kom tu investigators fing tak tak te chuan an kom zel hi an in puan tir theita a chapa kidnap fel khadot vekani a no te kha a that ti apuang mase ala soi dik zan lo athil ti dan soi ne patum abana no te kha apoma diaper thak dot kha na chethuta atla a alu so ta ni ati chuan Gabriela da na hmuna thunei tu te hi a shwai ta a achi ain tui khwa alo pai to pani arwang an muta notenu Misty po in thitura anti nge yadu Do you want the death penalty for Andrew Lukehart? Yes, Why is that? he killed my baby.
Police say 22-year-old Andrew Lukehart did kill the baby, despite his initial story of an abduction. Trailani asoy ang maya tlapala aluso alaw ni hau silaw alhia manangani ama naute kutalaw thak fak to po soilan leni ti chuan April nili kumsang khat zakwa sumkwa pasaria thiamlo achangta thiturati ani Florida dedrowa kumsum ni pakwala yatanga heti lai hian tihhlum ani lo nan epila the lu drenga hlo tlingai lo attorney po in Andrew hian voi tam athiam lo thule in chhir thu soito he hi ngai poimu thiturati hi sut atulani atina in athu hi hnolani kumsum thumdo datanga atopa chuan kumsang ni somni paruk meya Florida Governor Ron DeSantis chuan a death warrant sign ta athi hunatan June ni kumsang ni somni paruk arwat ta ni athi ni alo thenga kumsom nga pathum mi ani Andrew hizing dar saria thovina inbuala achi ai lemlo eitur hnuhnung adu toran zotna ina du lemlova tan ina an echin pa ngai ani anua a spiritual advisor nenan in koma tlai dar nga sel shana khungle ri ni in omda na diklo chau prison staff te thu oilo chawa beng dai deunan damdoi tlem pe kani anua daruka athi na turuma shwai ani amua akutle ke phuarani akuta iv vwani boka thusoi du hnunga nei le nei lo zoni amu hi alu aron kana ponlama witness lo omte ava ena note atha Gabriel chungte anlo oma chuan kati palani atia amu thale chuan Bible chang lukabung somni pathum chang somthum pali kha asoya kapa anni hingai damro anthil ti hi an shilawani atia ti kha chamle ti chuan chiu chan ani chiu chan ani changrei lote hian ni khwa shelo ngala anua warden in vasoina ko vaka alo chang to lo reilote athi thu puanani